Now umthetho sowuphethe umthetho uyawushaya umthetho manje imama ama-privileges okwanawo. Okay, lapho-ke sinyathula ndoda ambokwazi singakwazi manje sengiyakwazi angithi sengisho umthetho. Sekuyenza nabe ucela umfazi wakho uyadleka. Umfazi wakho ungadleka nakwazayo Kulelo indoda. Umfazi wethu Kudleke indoda. ukudleke indoda kuyenza ngani Khona la ama-privileges. hayi kuwa-26 kuwayenzakala kuwa-28 ya khona kwa-26 khona kwa-28 khona ama-4 Marufo. Manje lapho onke engage ziyakanjani? yenzeka ngabe kufaka umthetho uma uyinto yethu ufuna ukujela ma-28 balala la So now ama-26 ayakwenza ukulalanda. ayakela nzokufa Baqalana kanako. alenze ngo-20 Awalanga. owadlalana okude owadlalana okude So thingiphoqa lo. ubuthwaka So ama-26 iqhwa. ubuthwaka ama-26 akiwo amaphethe ama-26 bese sizithi angaka-4 wayabona kwama-28 athi umabona Baqhwa. ama-4 ama-28 athuma ngalo-4 futhi amadoda amanye ucalaza laphaya ukuthi ama-26 awabamba kwabethu. So now bangafuna kuyenzeka ukuthi alale nama-28. Ayenzeka nabavele badla iy'lwana zabo imbonda zabo So bona kophatha kanjani abafo? amakafuna abancane abekho abancane akwazi ukuthi abadlali wabo. Ngibele ngiphinda ndawubele Fenentoro Shy Untold Stories ngaphansi kwe-channel yoRumabanga TV. We are back with another episode. Today's special program Ujanisha. Mfethu Kodwa ngibizwa umavusana namhlanje bafethu siphethe umbafusana. If waka-subscribe kwi-channel ungapressa i-subscribe button, press the notification button ukuze uzowathola wonke ama-video wethu mas-upload. Kodwa umbafusana hamba kahle. ngihamba Khamba kahle mhlawumbe masingabuyele emuva sibheke i-background yakho ukhuleni kwakho ukuthi ukhule kanjani ukhulele kiphi indawo. mfethu mina mfethu ngikhulela ayiduni Ya ngaboshwa bengijomtshile ngiyenze amrobha yabo amrobha ngespa besitshutsha bokwayi mhlawumbe before ungena lapho kwi-amrobaro ngena la eganeni khona mhlawumbe uqale kanjani before ungene lapho. ucale ukuthi umsebenzi awubetholi ngilingeka mfethu yabo Sure. ngilingeka ngabona ngathi ayicula ngiyogama ngiyozibhandela kade ngibhanda ngendlela ehome So bewuna how many years ngaleso sikhathi leso? bengina 22 22 lesikele lokusuqedile esikela bengakacedi bawaqedile isikele. bengakacedi isikole So mawuthatha ungibeke ngaleyo day leyo ngisaplana leyo amrobha leyo ukuthi nokwenzakala. shithi sabona abokwayi Sure. masibona kokwayi saplena ukuthi bafitha tsubambandi yanto leya trend yayokwayi Sure. masifika umuntu etabokwayi vele sibambe masibamba le-trend yokwayi kanti ukuboshwa kwethu Manje bahamba uhamba nabangani bakho hamba nakwatshuni bami abayidrina abayi-3. ya bayidrina sibambe kusale mina nalo munye umfowethu lo munye umfowethu abaleke Ngisanda kungathale singisi sale siliwe kwenzakala ngicela ngithale sileni. kusale siliwe kanje sibhayiziswa abomakhera spice umuntu uyospointana ukuthi naba bayabaleka sesibathathile abokwayo Sure. waspointa wathi naba sangene ehostel masifike ehostel asigene kwenye indlu basilande kule ndlu leyo Kwabo kwenza ngaba ukuboshwa kwethu kanjalo uyangena emaseleni first day yakho. okay kwami emasidi ngokenya ngena bangiproducer banginika ingubo banginika nonkinto Usandile estoksini. bengisasetrial Yeah, sedray. yangasasetrial angayistokisi Sure. ngisa-attend okay bangigweba like 3 years 3 years. ya 3 years ngaba ngigweba 3 years ngivukile elinye icala khona elinye icala bengisali-attend ngivukile lelo cala lelo
kahle benizenza vele before nize nimajelwa ne-amroba besizenza so ikane indaba le ikane ngasibona umniyezweni waqala vele club uthakingona imawuthi ne-amroba bona 22 years so waqala club bona wabini engabo 70 ya 70 mina uqale aziphi izinto uqale umtshentshamo orange izinto insimbi yabo izinto nje ezinye kubo. So ngalesisikhathi leso mathi yinto ibiyenza lokho ngoba ngalesikhathi lesimbo wenziwa indaba zesipani shabula sendlini bebasokola mfowethu ngibona ukuthi indoda ngcono uhambe ngiyophanda ngifake isipho endlini kanti ukuzifaka kwami inkinga. So yavela le case le ngoba uyitrial bekuyicase yani le case amrobhana nayo futhi amrobhana beningukhoda besiba suthwini khona kwenzakali khona ukhe sibanjwa kanje basuthwini umuntu lekaphethe isibhamu umngana mina ngihamba wathi ngilanda izinto mangithatha izinto ubusho kwanje ngicela uthathe ubeke first day yakho lokho uyangena first day uthi kwenzakalani. Okay, uma ngena first day bayasithatha vele basifundisa ilani to squad squad basinike ingubo basinike ijuventi yonke into basibhalise ogulayo kanjalo basibhalise ceda lapho sihamba basifaka emaselini wethu mabaceda kusifaka emaselini wethu bayasitshela ukuthi indoda lana kunabhubhaka kunasisi wakhe next kunenza izinto ezisnacks. So inokona ukuthatha imoda ngicela ngithathe ukuthatha 26 awungeke ngitshana yini kwenza ukuthi uthathe nombolo ngicela ukuthi ngithathe inombolo ngiyahlukumezwa ngithathe izinto uma washa umthetho bangithathe into zakho abokwayi bakhe impahla zakho uthi uyophaka yelunike indoda ukudla kwakho wena udla bathi ngoba awushaya umthetho. So uma ujoyina inombolo izinto ezindakwele uzenze ukuze ukwazi ukuthi ngijoyina inombolo ngifaka umthetho mangicela ukushaya umthetho bazokuthuma labo bakufakile indoda so i26 manje hamba ukwaza lo ushaya inhlamvu uyokwaza lo yamfana lo ya ukwazi linye 28. So ngicela sibheke la uma uthatha umthetho wasikhathi uthatha ngaso umthetho ukuthi imapha kweyimi process wahamba kwenzakalani uma ujoyina umthetho waba approach bona labo wena nabantu laba okwenzakalani ya yimi ngoba approach so kwenzakalani kusuke ngibona ngiyabhayisise nombhede bangilakisa phansi banodabulala embhedeni ulala phansi abantu abalala embhedeni abantu abashaya umthetho bacela decide ukuthi nomthetho umthetho no umthetho so uphethe umthetho uyoshaya umthetho manje ima privileges okanawo. Okay, lapho ke sinyathuna ndoda mbokwazi singakwaza manje singakwaza ngisingisho umthetho semi-26 singakwazi ngithathela abantu izinto manje sekuyibe ngithathela laba abangenayo izinto so wenza lento lokwenza lento bebangenza yona sibiyini so if umuntu afunda into yakhe ngiyamthathela so kwenzeka wagcina wakhipha la hayi mayile zawo ngifime no ngikhiphe kwazile kwenzakalani yawe ama-prison order awukwaza ama-prison order ngithathe ayongishaya avalele khuludu angithele ngamanzi ayishaya noziphathi nedomki ibhiri ngihlale 21 days khuludu ngiwani bangilethela ukudla esikembweni banginabo ukudla ngidle ngidle after 21 days ngiphuma makuphuma still after 21 days ngiyakwazi uphinde futhi uyashaya ngiyabuyela emzimbeni wakho kwenzakalani akusenza pain angisizwa pain futhi pain angisayizwa why unwenza pain bese ugcina selubhema ama-drugs ya sengigcine sengibhema ama-drugs khona elinye iphosta lisebenza nalo le phosta lelo ngiwonga imali yama ngikhethela ama-drugs khona ngale khona so ipain le yaphela kanjani yaphela mfowethu. So sinasho ukuthi akhona amaphoyisa corrupt lapha akona maningi amaphoyisa corrupt izinto ezinye izinto maybe enye benokuzenza nabo nephoyisa leli corrupt ngaphandle kokuthi lilethela ama-drugs ngapha kwemakhulukuthi. Okay, belinokuthengisela impahla zasejele ngithengisa impahla lezi zikorange amthungu angithi akufani nokugqoka lezi mawugqoka ezinye zishaya nogwantili yabo zinhle bazithunguke
lephosa lasithengisile lapha moye ekhishini kumele unike imali ukunike inyama eningi. So if ukhona ubhadala lezo zinto lezo, If ngikhoza ukubhadala lezo zinto lezo, uyothola isikebhe bakunika izinto nyana ezincane, ipapela encane, isobhonyana encane, ugcina ularwahiwe. ugcina lungadlili. So iqiniso lento ukuthi udla kwesiboshwa iyakhuluma. Iyakhuluma futhi alo kuyakhuluma ukudla kwesiboshwa. Mawuthatha ukudla kwesiboshwa, ukwala kwesiboshwa, ukudla kwesiboshwa. Iyakhuluma lokho umuntu uzofuna ukulala nawe ebusuku. Akudomsenteni afuna ukulala njalo. Akakufosti. Uthanda akakufosti. Uthanda. Kwenzeka ukuthi eselini lakho kwenzeka into engadali. Yenzeka. Kwenzakalani? Ukhinda umfana lona khona umfana lo bizwe ukuthi uthulana. Ngingathanda ukudla. Bahlezi bamshiye kuDoko, bamnika ukudla, bamnika yonke into. Bese ebusuku uyahamba emdiyadini. Akafika emdiyadini bayebalalana bayenze lezi zinto ezisitoti. So into yenzakala. Into eyenzakala everything. So yena umfazi. Machapha siyaziwa ukuthi umfazi. So umfazi nomunye bakhona ukulala naye. Omunye ngakhona ukulala naye mawuzomnika ugwayi, umnika ukudla kwakho. Naye uzokunika. Naye uzakunika lento ifunayo. So kuyenzeka ukuthi igcine umuntu wakhona umfazi la. Umfazi akayenza. So lapho umuntu ulala khona nomuntu wakhe kuphela. Ulala khona nomuntu wakhe awufaka indiyadini uthenga ngisho umbhede. Udlo uzohlala khona umuntu wami yaphansi kulala mina phezulu kulala umuntu wami. So umfazi wena uyaphuma uyohlanganisa or uyahlanganisela. Uyahlanganiselwa wena uphuma uhlezi uyahlanganiselwa nje. Uyanikwa izinto. Uhleli lapho Uhleli uvalelwe. Sekuyenza nabe ugcina umfazi wakho uyadleka. Umfazi wakho ungadleka naphasayo. Kuleli indoda. Kuleli indoda hayi umfazi. Umfazi wethu Kudlele indoda. ukudleka indoda. Kuyenza ngani? Khona la ama-26. Hayi kuma-26 kungayenza kala kuma-28. Ya khona ama-26 khona ama-28 khona ama-4. Marafu. Manje lapho ama-28 yenzeka kanjani? Yenzeka mabakufaka umthetho. Mawu-28 ufuna ukujwayela ama-28 balala la. Indlela yokuthatha umthetho ayifani lapho ama-26. Ayifani ama-26 kumele ukwazi. Kumele ukwazi uzuphakame ama-26 kusebenza i-crown imali ugwayi lezo zinto. Ama-28 mawujoyina balala nawe. Baqale balale nawe bese bayakujoyina. Then mawuphakama kuma-28 uyalala futhi. Uyalala futhi. Ulala babani ulala? Ulala nenduna yama-28 ukhethini uyosiphethe wama-28 number 1. Uyomkhulu banithi ziya ngokushiya i-steps uyomkhulu o-28. Ukhuphuka ngapho kulala. Ukhuphula ngapha yebo. 28 ne-26 ziyahlabelana. Asihlalelani. Zibanga zibanga i-crown imali. Ukwazi ngithi umuso wama-26 echele imali ukwazi. Owama-28 ubhayibha uthathela abantu izinto. Wama-28 so akwenzeki isihlangana endaweni. akwenzeki ukuhlangana endaweni. Kuyenzeka ukuthi mhlawumbe kwenzeka ukuthi kwaba khona la mhlawumbe igcine xabana khona ama-28 ayaxabaniswa yini? Axabaniswa ukuthi i-26 indokuyenzani nokuthatha umfazi we-28 lade nomfazi we-28 indoda ye-28 lale nenye indoda eyi-28 i-26 so nama-26 ayakwenza ukulalanda ayakuyenza ukufa but alalanda nabo alalanda ngo-28 awanalanda obalalana kodwa abalalana kodwa so akuthini ukuxhwaga lo uxhwaga. so ama-26 ixhwaga Uxhwaga ama-26 ayiwo awaphethe ama-26 bese sizithi ama-4 bangafana bama-28 bathuma bona ama-4 ama-28 athuma ama-4 uthi amadoda amane yocalaza laphaya ukuthi ama-26 wababamba abantu bethu. so nawo bangafo kuyenzeka ukuthi anande nama-28 ayenzeka
nabavele badle iy'ntwana zabo. iy'ntwana zabo. So bona ophatha kanjani abafo? Amabafona abancane abekho abancane abazothi abadlali wabo. Abafo akekho wana lo. Angekho umdlali wabo ngokafo. Mawujumula ngafo ucala ngokudlala okucala. Ophatha kanjani bona? Ejele. Amabafo. Yeah. Amabafona awupaletha ngama-28. Ahambe emuva ngama-28. Ibaba kuthiwa laba escape Baba escape-ayo ama-rafting la abahlali nje. abahlali ejele umbuso wabo la bayabaleka ejele. Bona baphuma kubona baphuma kwa-28. Baba bodwa Babodwa bazimele bodwa. ya babodwa bazimele. Then ama-big five Ama-big five umbuso wabo bathanda ukudla. Bayadla amapapa, impi. Makusuka nje isiphithiphithi ama-28 nama-26 mawufuna ukugwaswa kade mhlawumbe ayahamba ama-big five aye emaphoyiseni ayoripota. Uthi nawa lapha esendini sebayacala bafuna ukugwazana. Beyiripita ama-5. so kuyenzeka sewujoyinile 26 usesekhona ngaphakathi obvious une-backup so impilo iyashintsha Impilo iyashintsha. so uyini nithathela abantu Sekuyithi sithathela abantu. so ilife yakho ishintsha kanjani thama usujoyinile 26 Ilife yami yashintsha ngokuthi ungishintsha ufuna ukuba kade ngifuna still ngisafuna ukwenza lezi zinto maybe ukuthi iziphi izinto obungakhona ukuzenza thama wajoyina 26 then usukhona ukuzenza manje ejele ngoba khonile ukuthi ujoyine 26 26 so ke untshontsha uqhekeza amalokhawu wabanye abantwana ngapha ushaya iphoyisa mina ushaya iphoyisa enhlamvu makushaya iphoyisa enhlamvu wenza kanjani uthola imendlela bayakukhuphula omkhulu ulenza kanjani iphoyisa yakwazi uyakwazi iphoyisa so ngicela ungibeke njengomuntu wayengekho determinezeka determine uphakama ushaya iphoyisa ukuthi sukela determine plan ukuthi niplana kanjani mawuzoshaya iphoyisa apha kuthini ugcina ushaya iphoyisa okay sibizwa sonke ama-26 senze isikhumba lesi sethu sifike sihlale phansi sikhulume ukuthi ndoda nale laphoyisa lela lahlupha yileli sihluphayo wena sicela usishayela lona lela phoyisa okay na uthatha iplaka bakunika khona elinye i-drugs labo elishini bakunika lona uyalibhema mawucela ulibhema ushaya ilayini yephaka makuphaka angithi makuphaka amaphoyisa uyahlaba uhlaba angomesi uhlaba umesi lomesi uthatha kulo umesi uyazenzela uyazenzela omunye umesi uthatha ikhishini ulawo basebenza ekhishini so washaya iphoyisa uyakwazi iphoyisa mawucela ukugwaza lephoyisa uhlala wazi ukudikekela ngoba iphoyisa alikwazi iphoyisa lejele bayathatha bakise ekhulumuntu bakususa ekhulumuntu bakubhalele ifirst lakho bayachifta bakisa kwelinye ijele mabakisa kwelinye ijele bakuvukela iqala uyo-athenda iqala lasejele uyobona umagistrate wasejele and iqala lasejele uma kugwema 4 years uyohlala i-4 years uyonkhanga ukuthi uyohlala i-2 years so washaya iphoyisa lakudidikele then bakutransfera la inokoma bakutransfera bakise eSun City bakise eSun City usazo-attenda lekhisi usazo-attenda ephusa mawufika eSun City angithi amaphepha siwabhalile uthi umuntu onjani kanjani bakuthathe uyo-attenda kuma 2 weeks noma kanjani bazokugweba ngabahlali banakugweba mhlawumbe bakunika i-4 years uyoshaya yonke le 4 years akunayo straff ukuthi uyoshaya 2 years ubuye uyoshaya yonke i-4 years uphinde uzobhedala lesigwebo uzoyibhedela lesigwebo sakho so ndawo bakayi-transfer from iLokopo to eSun City eSun City uthola abangabazi uthola abantu ongabazi wena ushaya umthetho so kwenzakalani nawe okay uthola abantu ongabazi nokushaya umthetho uzobazi ngoba ushaya umthetho mawufika oshifu wethu masha kanjani hayi siyalo sokuqala nesokugcina sebayabona ukuthi lona yini mawuwe yonke into esiyahambelana so bazokwazi ngakho ukuthi unemendlela angithi iphepha liyasho ukuthi uyenzeni nawe uyabatshela vele masafika ukuthi wena istone yathi
akumele uphinde again mawufika le uyaphensika nokuthanda uprove awuthanda awuyenzi mawuyinkani mele uyenze. So when you decided ukuthi uyaphakama again noma or yibo abakuphathisa decided ngoba ngithi lapha sokwe washaya and sibayakwazi decided amafoni ayangena la amafoni maningi abayangena akena kanjani futhi amafoni angena kanjani ukungena nomaphoyisa nathi siwathatha amafoni masize off mhlawumbe usathele elinye icala uze off mawufike off bakunika endlini mabakunika endlini uthatha soft touch khona lento abathi soft touch pen soft touch ya iphephe kanjani iphephe ile plastic lesimple China. Oh yeah. Yeah, uyangithanda ufake ivaseline. Fake ivaseline nge-up and ufake i-brown. Up ifini ihlala la. Iyangena ifoni yakho ngoba ifoni iyangena mfethu. Yo, noma ngabe kwenza isikhala singabi. I-touch screen noma nje lawo manje iyangena mfethu. Awufuni ukutshela manje. Uthi nebona le labadrats uyafana. Ngiyafaka. For isikhathi kangakanani ngahlala kangakanani? Ngihlala 1 hour. 1 hour. Uye 1 hour ngihlala. So uyifaka phela mase nizobuyela la. Faka lo sozobuyela ngifake i-tracking vele ukuthi i-tracking kumakhona. So simele uyikhiphe wenza njani? Akubele uyikhiphe uhambe e-toilet. Mawufika e-toilet uyayikaka uyikhiphe. So akaze kwenzeka ukuthi wena gcine bekufunda ngaphansi kodiyati.